Hakukuwa ananiamini kama bibi yake. Siwezi toka niende, ananiona tu mimi ni kama nikienda hivyo naenda kutafuta wanaume. Na hiyo kitu ilikuwa inanihata. Sasa hiyo sitafuti. Nikifika soko saa zile mimi kuna shughuli zangu namuona ndio. Anasanga kwani tena umenifuata? Ngana arwanga ati yangu buati. Ati yangu buati. Ngakirendo. Nkirendo ngikwana kiwata yetu. Ana sababu. Njibona inaje nyina nyore ngonyomiru. Bona njire ngoche kwa renge kwa ndese nyina chenga kandi brand B nyina ko gendera nero. Lakini umuntu ona jitenga nyomo kabire na jitenga lia singa yabwa to bakoro bonge. Egora njira tiyora amenye no mukungu o trusted mumenyenere miaka no ine tato atari gote binga na bwato mwana galite. Bona na chobo mo wasi yogo tishira. I can't tell you my ndimesema waka ne weta imete no mo ngone. Aya na bongo goita na ndingu tindeke. Na watete bona na kwise na namba bumba iketa sonde mami afadhali twende tukae peke yetu. Chukulikuwa wadogo. Bona niambia mami hapana. Mahali imefika afadhali twende tukajitukalize. Chukue nyumba tukae peke yetu tuishi maisha mzuri at least. Musajo ina agir yo no kurukurosi nga musajo ita gukura 1 year. Stingo manya erena ro manyete kara because nyina amoko serete yata kire go face ande binga ki umaite no ngo serete onyoko na ta kunyara college. There's a different way. Mimi nilikoncheka mpaka inafikia mahali ananiambia hii ugonjwa wako mimi naona ni kama afadhali wewe say no na bara kuelewa mimi sielewi na ulipono konte ingendenga bono kanje ni kande na ruale iriga ko tanga buriho bono bone kra mali sa utena bono wende say no wachiko na bara mayenga na yoruaite kumanisa igorende bara una bara rebu buriho bere wa saidia geta kumanyanga na kingorete na kindware familia ngoro ndo agambite nero ntore in agreement inga bara nilibwe ni beri ba korte kandoki ni beri ba to ete so mune family ndo tayari ko enda ko gamana barabo egere to final ise mangana yega to ko endere to ko sabira wega bogo yobuya Wancho muligereria nande ni tukolinde ngonte ko letera mugano ko ruchinseme chiga chia kiango aiga sinde ko London Wombaba Burabu ward imeyabo machoge Burabu constituency naonde maiga asing nchoko letera mugano yomo igoro yenka osebo kogokwa yani musbati uraiga sombo chiga na sogeta sigiti aiga sasa okamba mwakanire chiombe aikaga tigana no mugako iga akagenda sangao aiga sanga agenda naro lero mugako inaria tete gwakana chiombe bona njira nero ekegusige kobeka igono bokobwa bunekire lakini bokoboga bwalengira asmi chiombe jierwetu njira kichi kuira na aria nejiga jinde jiso asomo chioiga that is why na chirega iga turaligira linga egente ngake okolekana asomo guse sometimes to kwane bigusie biga mwaka ngambiri gokolekana bono lero ntete ko bahira morolenki okolekana chiombe ngole tujirega iga ase chiombe jinde jiarete ngagie jiga jiarete tuga iga litanga ni chikuira na ase jiarwete elie jiga jinde jisoega iga wona mangana UNCP na rango koletera serit kolia lero na boigo ngukwana ndendo mungino iga osogeta aria nyuma tararuo agacha gosoka iga ngao especially UNCP ngagie kaba na boigo kuona ndendo mugako iga okoleta chiombe bono kama itenga njire jiarete tuga iga okolire njirende ejiga jiajete iga chira ni gweria beke jiaya aina ra mangana ngo baletera lero mwachomo ligereria togenda ndale mbwati bakomwele chema kana itinkoroko bono oya watoleta use a main factor oiga ogereta iga okolekana nero uyu karibu sana ndio yes ndio bono tindiko kubolinga kigurupu ngento tagetekera kyo togenda somugano karibu sana se Gusi Voice na ndiko wanderi ngakora tegerole bintu byeito kora watching okay that's good tatiba ngono mugano kimugano hayo mmaito bono gereta igonsi akolekana singinju naye abagaka babire bagote banga muntu igano yone bono Teresa ngo kisabari yawe yobwanchani yabirege ko sabari ya ni yobwanchani sabari ya ni yobwanchani bo mugakande nere po mega
etwachage tunere turi skuru na nubo sani tu tukaba turi form 1 form 2 tukakore skuru turamo ketwakore skuru chibono ngatikaraka ngaka tukabanga twanyumana tukaenda sobo kenda sobo ere na kote skuru inaenda sobo ere na chikira na takire kokoraki kogenda raende college ya ekara kwa muga kumutangani oyu ningo oyure oyu tornere bono iga oyure oyu bono twa oyu retri chombe bono iga oyu bono twareta chombe chirenka sai okay Wana muntu kwa bwata bone boyfriend kawole school. Kinde school. Basi ino na sabatariare. Si to na sabatariare is not a distance. Gerangen sa mo ino. Wesi enda mbari sa no kurba. Se moko nyomerana. Ase to ko nyomerana. Neri to ko nyomerana ange. Ngo baraba kione ko turaba mbaba. But shule tulisoma pamoja. Vitu mingi tunashare pamoja. Soko tunaenda pamoja. Mkachaka form 1. Tukaendelea tu watu wakituona hivyo tu. Kaenda hivyo ikachika ikera tukanyomana. Okay. Lakini sijui wanasema ni hali ya marriage. Ka break. Krea break ya kagendere college. Katan ngaira naka. Kera naira naka. Ngavera ka. Kuyi mabuka kongaka. Ngachingaenda Nairobi. Kende Nairobi ngaenda ukini umwana ndi Nairobi. Oigo nakoeta umwana. Nangeta umwana inyaruke yene ne kwaransa iga. Bonore akoeta tia ne mutinyu ingosoka osokire attachment yo moisare bona yo. Achingi bona ganye graduation. Nere narwete nerororo. Nyaruka. Bona wakora form 4. Mwachi kumwagenda mwanyomana. Twachi twanyomana ichio ngobulito. Yeah. Kera ngobulito rende yabange mitinyi 5 iga. Kagotigaka. Kantigaka. Kagenda kwirigeri. Akaenda kwirigeri. Na atali kwirigeri gayenda masomo. Akagenda ndikara masomo. Kumambwa chibwa konga. Mochia waivuri ndi bune challenge chiaba kidogo. Nje nachaka. Nje ngavera matuka make nganyoro umwana chienge 5 months ndayubuto nabwate bwa 5 months ngavera 4 months nganyoro umwana ngavera 3 months kana kura 3 months na robo mabwanka au robo kongo ngara tingu nyara kovera ngaga ikai ni aibu ngasoka kaenda Nairobi karango sokoro bwatu mwana ninka mwaka tayo ntire ngaenda Nairobi ngaso kovera rende ngaso bugima kavera Nairobi chingari kibarua anyore kibarua nganza kusukuma bugima ko bwatu mwana wenyaruka nyomo mate ngaboneli eri abunekire teyo bona uri chire school communication teyo nane ngakiri rirubora rike rimago muikira si teyo ramwakire Munda yora atabira ndo chachi tarere Mombasa achite bodde krit Mombasa. Mimi kaenda Nairobi tukasirira nigo. Communication teyo. Tukagendera ibolende. Chenga gendera kulendo umwana. Kaendera ukore kibarua Nairobi igo. Yachi ikabona naranga ndio sibono na kinga chaje nyagusuguma ubugima yawa mintungwa kauma. Kwemenyo kuna nuru chinoko kun. Kateba tingonya kwemenya. Abadari nyoma. Kaumero ndenero. Kaumera nere tukakwana buna ngosori igo tukanyora tuibona ndi. Au kamate no bwate umwana. Bwate umwana. No wanje bugimo bagateba tukachako buimarinde. Nako boli by the way goro yo mwana wa details. Namboleti ngamweresa. Akirirende ono mate montere mate tiango te montere nyoro mondo nyuta gitu monto ni tabanga nago tagete mire lakini onyo go tagete chinga kichu na bago tumeka mangana ara go kori bisimo kare mosuke ukipenda ng'ombe penda na ndama yake ono linde nchinto hipana ni tesi chinga kichu tugakora ki tugaswenyo moime yes tugaswenyo moime tukabera ntwabera
ntuchiti mukobera matuko bono oyigo mutangani oyo bono oyo mutangani ngoro machoga ngoro machoga bukione bukione bono yo komero yo kabere bono no mero yo kabere zo bugima bwa konga na rona na rona ta nje tinta yitwe menyu bugima bwa ne boli buya no na to konyana elitoki na de family na tuchake family to gende paro yiga bono communication kare yajite karabura nturu kwana tikitokora tukabara tukaendera kubera tukamanga chinga bo muri musigo kanyoro umwana akutaka nikae sana aronanyi watu mwana mbiumbie kare twa na sweta senyone twachakubona no watu mwana munyaruka mukanyoro mwana anyoro mwana ndo mumurabo babiri twachakira gusukuma ubuyima twasukuma ubuyima lakini bono hii ari ya mwana bono kabwate one year toribia kira enda ku 2 years awakanira chio tarangakanira ya 2 years 3 years toribia bono kurwa buchi abone kere bono twachaka kwenda turika tuirana ngaro mu wachakire ko ngaranga bono mu wachakire ngori buya mono lakini ngatebanga wacha tu nifumilie tu kama ni mbaya ni wacha nikae mano kolemerera yes ngaendera kolemerera tukaendera kubera turende bana bagachaki school tukaendera tugira ni ngumu wile bugachaka na kwa mgonjwa ile mbaya wasere mimi niligonjeka mpaka inafikia mahali ananiambia hii ugonjwa wako mimi naona ni kama afadhali niende sino na bara kuelewa mimi sielewi na ulipono konte ingendenga bono kanje nikande narwaliriga bona kinando konte ingendenga bono ngendenga njiko bachiko ndebinga na kindu waide bono ngagiho bono konte bi chengaranga titangiri tu ya mona ai wiki pati ndana so kwa singa mukalira kindu nkia minute yani ga minute yani timedinga na kiere bole crusade kwa tanga uriho bono ngone kra mali sa utena ya bono wende sino wachiko na bara mayenga na kyoru waite kumanisa igorende bara una bara ere uriho bere wa saidia geta kumanyanga na kingorete na kiro na kindware eda kuwa bakanguru kamanyinga kwa chitina gitari ngwa chegete na chitina gitari na chitina gitari bakanda na igetenderi kunya ukwana no kukona weka lakini bona kikiange chatimono pi sirewi kitu siwezi ongea hiyo kitu kwa hewa because kitu mbaya kera nagendanga natetio muiburinga na kibono na bondwalete mwetendwalete mutena kimete na bondwalete igana tinda itiko teba yangiranire amoiborio yore my mother okay sitaki kusema okay no problem hiyo ni mambo mengine tofauti siwezi sema kwa sababu tatotigalia maskani ya jua ya wacha heshima yake ibaki kwa heshima yake because mimi nimetoka kule batinige ndago tetike batinige ndante betriri na matane refu na tuikaranstiga ande kebe na nikitumbaya ile njibye ko moyene na kirengo nyago kirengere njibye ka kogenda haikunipendeza garanga hii si mzuri ikaendelea tukukaa ana wakaendelea kusoma tunaendelea tu lakini lene nonya turi nyumba gaiga nkwana chito nchia koleteke asikukuwa mzuri vile na kukuwa ananiamini tena kitu kingine mbaya hakukuwa ananiamini kama bibi yake siwezi toka niende ananiona tu mimi kama nikienda hivyo naenda kutafuta wanaume na hiyo kitu ilikuwa inanihata sasa hiyo sitafuti lakini yeye anaona ni kama nikienda naenda kutafuta wanaume na sasa toka niende soko nimemwacha kwa nyumba nikifika soko za zile mimi kuna shughuli zangu namuona ndio anasanga kwani tena umenifuata ngana ranga te yangu bwata
ati yangu buati ngakirendo ngikwana kiwata yetu ana sababu yenye mfanya nifuate wanje mono maende wanje mono kuna kitu kama hiyo anyo kuanganje mono iko tuwari gosoka naye twanda mana iga one by one haino mugako nenkyo ntigera ntanga no maya kumaya hiyo si mzuri so aliko doubt na sasa bono ngaranga kuna hata tumenye tu gokora tukunya kudauda afadhali soka nyoro mulembe nerati hari no mulembe ukamenyera ubuma bukomo utari comfortable aso era biko mwenyene nilikuwa na biashara ntino kwa musoni ngoso na ndichi yanga but kwa ile biashara anataka wa mama peke yake wakuche hapo hataki ukikuja hapo wewe mwanaume wewe ni bwanangu nkwamo mochere tande ngwateretia ndaga gocha goda hakuna kitu kama hiyo hakuna ni ile tu alikuwa na hiyo roho tu ya kufuata tu alenge insekiwa uwo no wokia rotwara mimi hata sikuelewa akaendelea tu hivyo na yeye kiraja kuruchiombe chiombe asikiraja kuruchiombe hata ikuwa eti plan alikuwa alipe. Ilifika mahali mimi nikapoeka nikaanza nilikuwa inkakie by 10 nilikuwa na kurumageka na akorega sie tu akoretwenzi company kera ya kirenga kinchenga tiga mangana yuburiro ubwagereta nchenga tiga asinga ikransa nganza busoni na igereta busoni jenga chaka busoni bonera gatigare company ekere atigare company eka bama tukamake gasieko kera yasieko bakaigwe service kera baigwe service agacha agateba hii pesa hata akambori hii pesa tutafanyia nikamwambia bona pesa hicho nkiura akore namdita ndogoro bole mto koreki agacha to tuchukua agacha na kwa sina mto korera kiende akasema kana mali mask hizi mtu kulie kama basi kama utaki hiyo basi si twende ulipe ng'ombe ngayoro na kirangere kiki asoirego agantaiyo no genda gaishanga ngacho ngachaka gastora gastori nikafika hapa nyumbani kawataiona nchinaachire si yeye walikuja ni mimi nilikuja kacha paka ngaye ontimetinga nisenjo na mtetia kana na kiara tata achite bikosi kwa kasi ngacha nchifika kata imebrato yore ngensaiga tukaenda nere nyanguso tukagura mo bibere tukacha nabwate my savings ngakora chimpuriwe arasobi nyende ige ari gocha gutumika sawa gani tukafanya harusi na ikaisha na kwegolere chiombe nje nawe de chiombe nyanguso na mumurumi to akaleta bakamanya kujigocha ngagitiga ngagenda wakasobo kasobo ngabuguria bagaka banenga barenge bagaka batatu na murumu wabo na muruise muke tugacha no pase toyoma tugacha bakanga ngabakanira chibesa pakere era kukuwa yako Nairobi nilikuwa peke yangu nao wale wenye ntienda nika ngabakwanira iga tugacha kare tugacha rende turende nyangi gakorekana mwana moya lengi mama minto baitani alikuwa hai mama jusi asirete so 2 weeks back kurutua mutindegete turochimbera nembesa ndenje tukakore nyangi ejo nkiaga jirete se wakana miyogo no ngagiari ngona binge na akukucha ayo nete okay chibesa ni nako ete na ngete chibesa but yele lakini process yonzi pina ingana nikakusha nikafanya ile pesa ilikuwa ni ng'ombe hizo ng'ombe mbili nilinunua tukakora lende nyangi kairana gaikaka ngairana tukairana nandi baki nabagende bari nachite na baro nkavera gerakego tukairana nandi Nairobi kende Nairobi nkavera 2 months nkairana usengo wewe bokimango chipole bwage ndeke geni kerekia biruneke bakanga naka
bagacha na ndire nda bakarua bagacha mwana nayo akera tukaendelea kubera acha ikuja hapa at no given point ya jita acha ikuja na iwandimu amekuja juzi matanga bona ugutigana igugwache wika bona chi koba tuma chakunya kuntishira nyumba nikienda tu soko kidogo hivi nikirudi nikunitishia tu kila saa ndimaipe ya kwanza nyuma yuansi atarika ilipona ati saiti yanga kanera nairana bona nachoba mo wasi yogutishira I can't tell you mate ndimesema waka neweta imete no mo none aya na bongo goita na ndingutindeke wewe bona je wewe ni tinganje ti manganari ukimono wana take tu simbo tunasonga tu tukanya basonga kanyalemererigo yachikika sibona ako korera bana bubi bona wameanza kuwa mistake wanawachapa na pia saa zingine kama huyu mkubwa na anamwambia amuka fuata mama yako huko chini anafika mara namwambia kupeleka kwa baba yako mwana chango rega mbori mama anachua dadi ananiambia aje anachua dadi ameniambia anataka yani nipeleke kwa baba kwani baba yangu ni wapi namwambia amekwambia pia atakwambia mahali yako si yeye atakwambia tu sasa na text sikutaka kumwambia sana alafu akamwambia akanamo tete chinzu ndachitaringe akachia ikase bono paka no yoye ibulete none ra kumu gatari kumu kwanera bia paka yita sibona paka kamisoko boko akamubuniraga kamuya gitari akabikuri brasta ashuguliki na astuki hukumubuli ya akorudi yani nyumba gikabanga bono igutumeta abantu bari yani batari amo bari kifia kero mundari kifia gatore yo barakini tutariyo kutumika lenge kere bigende yonse tari kunyu maru andos na wanyensigara tari kunyu agotusa batienga kia nyomerete ngunyu arenga lakini kere tu nyomanete njera mutete njumete sikutaka mtu anakunywa pombe na alisikia hapo aliacha kunywa kabisa matuka itu engenera ikekobera ko batoxic igasa abana nasenga njate ko panisha usengi ono maiti ga kiarenge korengereri ono konyora titinti gita abana nyumba ndigasi kachire ikire nyumba na riagwanza kubaturwani konyora kubaita abaita nyumba gaiga abana bani kuguja sende nange na situa mete na siko koregasi nange yari baje bakurira ono yabidi tobera barabu makasisa siringo koraki nkoenda nyumba okwara yo konyora akirite kiri kinenge yawo kwana bakirita kumbuli kwa ninki abana bako takwirani nakirite tu achibu amenyamaza tu nyayo ikera bono gwatanga bona iye ikera mpaka sabu ikanyumba riri na chiri akugwata bakumuyigo ntiyumete ngugukora nande ngore nande ndu historia ala nande yachikira bono bakorono chika sago teba bono achika bono abo bawasi ago tebanga koranga yani tuko irandira ni kidogo gotena koranga musacho uriyo koranga kwa munyire koranga kwa munyire utegetoendo yani hizo vitiso hivi anasema koranga yani yake iko unataka uende nikamwambia sasa unajua imekuwa too much asikira naso kana ikira mtaibono fika hapo umefika imekuwa too much nimeenda atarasoka Nairobi na kwa assaulted akosego goita Kuikare ngongita nasoka ngoko yanda kukosera naro ntwagare timbosera lakini ndirare goje tuguita na siya go nyumba serious nasoka na nabere ibanda iga na namukira abana baro kuno bayo tikara nyumba baroche
ikono kwa raitirwa abana bari baro aya sasa zingine bonda aende kasi ngoisha nacha late nechui kasi yero maite na beko nyarekana sasa zingine onyore cham use kasi yabe nyinga okore onyoru tari kumanyanga ne kasi kwaro yago inki kwanyuru inki kwara ngikokora njera ese kirioka chingundi obo ichimbe Nitwa mrangi tinda kana na chitenga kana bole tu alikupali makosa lakini akatebu tokora ki tuchikuirurira amangana iruka mna mangana yi biashara biravyo muntu biashara mbia nchoku nyinge bagotewa kero muntu na bagocha na bogo sabu anybody ate abuwa makosa aro naro racing ncho muntu turukwe kuri mitiji kasa machiyo kora chigocha lakini rende na ande kituirana bado iyo ile tu mtindo yake tu ni ile tu karanga uli nobo kwa mtimbu ati freedom yani yani uko rukua na sare sikukuwa na freedom At what point we kawa the anga no now enough is enough ngakike bono we kawa deciding abono enough is enough Kibone ke twagenda ngiki twagenda myaka tebe mwana mwana mbaika kama yu mdogo kinguru ro gari ni class 4 na dia nguchuchu go so class 5 mwana ukalenga nilikuwa mwaka gani yo kalenga oyo kabiri omokewa yebona uyu nani orete nero naruo ro kago so class 5 okore class 4 kago so class 5 na dinachomoka kuroro ngwaire sira bana ngabona ngosoka tu na watete bone na bwize na namba bumba iketa so ndema mimi afadhali twende tukae peke yetu chukuruko wadogo bona niambia ai mami hapana mahali imefika afadhali twende tukajitukalize chukue nyumba tukae peke yetu tuishi maisha mzuri at least ndio tuendelee na maisha. So one fine morning wase marago itokile bono mwate ngabono era Jumamosi Jumapili Jumatatu na soke na igetenga matai itukeri moni soke na nondi kinkobore akaira na basori matai ni soke akaira na basori itukeri monga mwa waso akatunga matai nje ni time mtatoka hakuamini nikitoka mimi nilimwacha tu akatoka na mimi nikatoka akirudi akabata nimeshatoka na nimekuja hivi nyumbani na vile nitoka nilikuja mpaka huko nyumbani na hapo nifuata na acha hii nifuata mpaka saa hii bale bakunganya musacha kako jigocha nyore nyombe kwa aura ngikwa motigirete nyomba ngiwajite no nilimwachia vitu kwa nyumba mimi sikutoka na vitu nilitoka tu na nguo za watoto na nguo zangu nikamwacha huko na mashini yangu ya kushona hiyo naye singeacha kwa sababu si yeye alinifundisha kushona hiyo nilichukua nikaenda nikaanzia maisha nikaendelea na maisha yangu lakini full stop entangani iga kwa naje tepaka nkaga iga kurunga iga ngamenya kubera nkaga iga ngakora nkagenda nande Nairobi back kaendelea na urubugi wachako kimobwaga ibika bono kwa renge single mother yoyo makuru ali entangani na bere wachire single mother ya bana babere and different men bana kwa mwire wachako kimobwaga aja kirubugi mwa ngakibono kimobwaji bwao nagenda rubugi maburi matukwa make ange 2 years sindi bieka nda ikanga teba yaya na kibono yabo yugo nandikirimo na in these 2 years musacho igaga takuri hapo nitafuta na hata kukucha hapa nyumbani kunifuata kwa temeta yakora imagine kora mchunguzo yuko ngakia kamenyete sikumfuata yechi datikandiri mona achiete asamenyete nkaeta tu lakini sikuwa naenda kwake abantu bakamburi kwani mama ane kwani ulienda wapi nikamwambia nilienda Ushago lakini nitarudi tena kora ake sabe yoranga kora ngaki kile bakantebi na ngani tukuru kwa kenda asili okay kamwambia si tulikuwa na yeye nilichua akitoka ndio naishi kule ngakibona waje kumira your first man my first man yenjira na mumira ebona chisi mitiachire na to aresi lera na bwate si
bantu roche ngumira na bari ere nero ndigeti kwanza akang'akire simiri nanyora abantu akabona ngayuri bona arakabakirwe akanyore namba akang'akire kira ng'akire simi akamburi na ngamteye mbiande ngai ngamteye anje nonde Nairobi kana ante vi Nairobi ngamteye Nairobi ndi akanteye anje nonde akinonde ngamteye yuri ngakyo karanga nonde ngamteye anje nonde niru andi bono nonde matongo togocha anje namde togocha kututaira bono nande se Johnson gore ukaimagine ngake wanangora ngarenga ngamteye togo tutarira rende ende ande sawa njentare maite go bono timwira ne tuve na tanga project tuve bono rinde kinde chivieka mirengere ribyachire kuchioro ando mwana wa mutangana mwana noyo na inchena atete ninsoka kurwabu sitaenda mahali pengine afadhali nikae peke yangu bono kabiri sasa sitaenda kutafuta mkiu nilitoka kwa kwanza nikaenda wa pili sasa sitaenda wa tatu afadhali nikae peke yangu lakini bono lende kinga ndete kwa peke yangu nikapata mwenzangu akinitafuta tena nikamuuliza akambuli na kikamtea nonde lakini nonde kambuli na ngamweresa rarende mabwa mtayo bugimana soge to so akuni soge ani na agani toka kiombe lakini bono nonde I'm free tindo chinga ninyira ne go park akante bi ndaro nuira ngamteye njira bonkwira akante juu Nilikuwa mwanjete tu. Na mwanjete baitewe. Nilikuwa nampenda sana. Ande mroje. Ego anaona ngakina inge skuru nilikuwa na chapo na ninarudi tu pale. Ukanyora. Na yeye. Kanyora back. Kanyora back. Ndika tukolire ndika na nande bado niko na kwa mangaiko. Na kirende ngoko. Kateba. Why not? Kamuwereka. Akaja Nairobi. Akaja Nairobi. Tukakuwa na Lindi. Tukarenganie virengere na mukainyurania tukaenderania virengere ibono nuro chinaya kuchandikite kurwa yesana ngwa introduce sabana round yekera mumbira kera tumira na kera acha bana gusimba moro na batebi bakoliti wango mbamboliti ilikuwa ni ngumu kwa watoto for the first ko batebinga yonda tumilo lakini rende yache ikera batebina macho yoni dadi lakini inacho walikuwa wadogo wako wamekoma hata kama walikuwa wanachua ule akatupenda wote vizuri ngai wote decide bono ngabono let's move in bono tieto ande bono tiangira nando tunyomani nako ereso mubwa yerenga na ereso mubwa antebia ende I'm sorry na chete ngachikora nchimuna na kolete lakini na I'm back bono mwa movie nande tuwa bamu tuwa chakubu bokongu mbua lenge bwenene gaiga so deciding bono ndobera maete nonye nagenda ntuetanete kingo soka kingo genda bono siri kulikuwa na ile lafu mbona aliniacha lakini na tukukosana na kuna kitu na kwa gaitirwe school lakini nande bono na ile kitu ilituajanisha ni shule yeye aliendelea na masomo na mimi nikabaki hapa nikirea si unaona sasa mwana uli nando nyote ise bono monyene atanya korora tukaendelea na maisha hivyo akyo mbwa bere boko ba sofa paka litkelira tu akorweri buna tuiranirane tuko tu sawa naona maisha na move ikiwa sawa ni kama sasa nilifika kwa ndoa yangu mwamende mwana tuamenda abana babere intebya ngao ndukana watoto wawili tena sasa saa hii nilikono igombo hata wana omwachi bono mwaya soai twasoe nyomo gati bono twacha kuvugima twanyora abana mwamendera ande babere mwamendera abana babere gati bono remember no wakanire jiombe ningakanire jiombe bia sana lakini nande bono twacha kuvugima bono yenga geyi bonde to mbinga ando nyori muka anda na babere ngageyo erejo wakanire jiombe etagi nkonyaguko ende nkonyaguko cyane gyarenge in that process oyo so asaya bono bono
hiyo yenye nimetoka haijai nisumbua akili. Okay, eren komuleta ande erede rorante Ni chawe nisumbua akili nga ande ngwirira ni back. Bono igo mwachi mwatwara abana babiri. Ndo izo twara abana babiri. Mwanganya kuro Nairobi se bado no. Bado mimi niko Nairobi. Okay. Bado mimi niko Nairobi naendelea na kazi yangu huko. Tunaendelea kusukumia maisha huko Nairobi. Oh, that time ngaki yonsi ipi. Musacho ulia ta kuligeti tanya kwatembu tukuligi mwana. Achai nitafuta na hata mfuta achai tafuta mtoto. Kwa mention ya linga muomera na samatanga. Bono asa matanga achigusiraine. Unangendete kubera n'abana. Sinzi na rwete ororo. Abana mbagendera gusoma. Munyaruka yakoreti yaenderera na form 1 yakora form 4 no murana chiokoreti waenderera okura form 4 ono last year ono umurako la last year yaringi 2025 nari akorete form 4 una akorete beba yo mwisa eriyo mwisa kata kirachiche Nairobi asitomete twamutumire fya mwalimu wangu akiresi minga hapana. Kuna kitu hapa Gumburi ni. Kuna mtu hapa ametumia kijana pesa na amesema aende town. Na umetuma pesa anakuja Nairobi. Kamuuliza amemtumia pesa tu ache. Kijana amenitisha simu nikafikiri na kakeranga na yari wake sini lakini bono ekere chibesa jiachire narora marieta aramanga amarieta gocha mangao ntanya korora nora wea ne chibesa icho nkamuburi na kia marieta ayuare ntumire message chibesa ichi gwatumiru kigera nkoreki manyenga ni mutumira kera ntumira nganyora nere tuchinche limo maeka nganyora nere namutebi usijaribu kuwala huyu mtoto aende huko kitu utafanya. Nimekutumia pesa mtoto vile nakutumianga kila wakati mtoto akuche Nairobi. Mubeke gari stage nuko naere skuruga mubeke gari stage akore ashibaka Nairobi. Kaka va uko skuru va kucha Nairobi. Chirusa. Ata kwa nasoma mbali. Bomba bama ata Don Bosco. No alenga no akora kwa form 4. Sina simbali kutoka hapa nyumbani. Hapa tu Don Bosco na akora kwa baba. Muonga gao. Baba ya secondary. Amwana kacha mpaka Nairobi. Tuchigomba bwata communication no mwana but sikukuwa aware. Yes. Bono mwana naika Nairobi. Bono no mwana sekaraika Nairobi tuchibono omo saririo bongo. Mwana na nchuka nyumba. Otwara tabia ya kawaida yibono yo mwiburi no mwana. Na ndiyo mwana endo. Kwaroli. Mwana iko danga mimi naenda kwa baba yangu. Mimi naenda kwa baba yangu. Nali agenda. Lakini tanya gocha ache ko murigi. Ache ko mboli no mwana oya tagete. Tanya gocha my family ngagaiga. Ate bino na baiboli ngaki mwana one na cheta deren ko dige sumo kana na chete ga deren ngata kale te deren tai. Bachirenda ko hivyo. Mtotaka aka mspie nyumba bugo akasoka akagenda na tukumusuia yobona li picture ya acha ko so ase family no muy bolinga kiba manyane no mwana oyo ngakiba communication ye mete bantu mbanya kubura barabu bakwena na bakwana na bana si simiana boko nyoru mwana onyori from mwenwe simiero singi ntoije kira mangana squeeze gare ne chindo simiero na bakonyora ali na bwate si namba ya Yesu lakini vile alipata misiero lakini ende alikuwa nayo. Fast forward ngai mwachi komera na wana bono yaikera mamurwara kire mamarwara narwara almost 2 to 3 months na chikokwa kitumutinyo saba asili tumutinyo tare 30 tukamutinde katare mwezi wa saba tare 24 just last month tukamleta 23 tukamutinde katare 24 mama na beru iso most month ari mocher
nandi narwara igwe miti yose, but mtoto si alikuwa na yeye, si hakuwahi kucha, alipoti mwana na ale buoye umuirire igari no mwana, lakini ategerete bado. Hata bigi simu asema kuna mtoto, hata alipoti na wana bangina ruma mwana ni chengorete mchende nere linde respect mete respect yaro na bogo icho teria banyene ngaya muri mwana no ndenere any problem na bomo koreki mangana no simuraga ni bono no ngorete kinonde nere akukucha akukucha aya mama okure mama very remote yari mothaman akukucha hata siku moja. Najua angekucha ara rora nonye na saya bokobwa yara mayana na bakuba yara kwanira kidogo because hakuna mtoto. Yes. Lakini igaja hapa ngina nacha no mwana litukeri mona bajete kuna siku walikucha. Lakini tena babuti naki mwachire naki. Bakagangura barangeri mora kwa na bakanga bakagenda. Wakatukabaenda gira bakagenda. Lakini kijana akukucha. So hiyo ni kumaanisha bado ana tabuatire lafu yangu hata naone familia ito ikuma dini nukoroki wasinga tari na mona into kuna listina bale go chanyo ga taite procedure ngiya bagambe sinje na maite ngango kira ndi miaka yachire no nyare go icho ndete yoro gucha kumuita lakini na bale ngibo iche korosio bwa mata bwo because yako na mtoto wangu na bantu bamete nga akona mtoto lakini akukucha okay matanga ikire kitukuria tuirio muina matanga ikire ikirete iga kitukuriria matanga bono final day ni bari day yeriria matanga kanyoro kosa kanyoro kosa alina wantu kabisa ni saningi ala ay kurbuo go bajiri anje kurbuo neno tore kundie getambe Anataka no mwako ne bwana. Bashire. Akunipigia hata simu aniambie niko kwa njia nakuja. Abako kuruchinza moibere ba. Abako ba muswati tigaba imukengo. Tari abako abageni. Abageni ba na basani ba aye bali ba cha bonsi kororo muswati umuntu tigaba. Bacha kumoja. Tigaba tena. In fact walisimama wote. Ala. Mimi nilisimama hivi walisimama wote. Sasa nikashindwa nitafanya nini, lakini rende Mungu alinipa ujasiri yote ilisha. Hakuna mmoja. Musacho ulia katena? Alisimama. Musacho uyo bonde na alisimama. Wote walisimama. Bantu bali bavuga bakatenena. Bali na baro bakatena. Bachete moto. Tulisimama mbele. Akata picha tukapigwa hapo mbele picha. Mimi nilikuwa tu nimesimama hapo katikati. Si mimi ndio nitangulia kusimama. Wageni wangu wakakuja. So wageni wangu wote walikuja. Wakapanga ibate na kurwa. Umgako neterenero ye kama neterenero sai mtu aterenero era najitaka na sende na ba sani na ba ndi ba mwabo nerinda matene tu chikando ika yani ile tu yani na ringi tumezi no goba tingo makini era akunikaribia sana. Okay. Sasa na kwa wale mkuu sasa na ngeto wale nisimama tu sikuonyesha chochote, usinga ngoyo, usinga njoyo. Mimi nilisimama tu. Wageni ni wangu, mimi nilisimama tu tukamaliza hapo mbele, tukakaa chini. Baya tulibaga kuona. Hawakuongea. Hakuna waliongea. Ndio tinga hayo mazabe. Oyo sabete ni kanisa ya Engo. Asengo siriki Nairobi kanisa ya Chete. Seito ande sende buona kanisa ya Chete. Ile kitu ilikuwa inaangaliwa sana ni mahubiri. Wakati kwaye tigare maega turoche kwaye nete ni nawe kwaye tene ne etere. Kwaye gatene gatera pastor Engo ragasaba magana jwa kera. Mwana umurana walinga te alikuwa amesimama hapo. Bonsi ne mimi familia na bana bonsi bane nilikuwa tu hapo. Okay. Oganda magaikaransa. Tukaikaransa linda jua kera hivi. Matanga na era mwakwa na nini? Matanga na era lakini muru itachi tia kwa neno ni family. Na mwakwa na nere. Ekere bale gosoa mbanyo reta sumubire.
nati nina simama twaringi na bageni gete konya basoire twari kunya waku chibicha tiriba kuriga ngari konya na baru bakora bagoso bageni kibagoso maite kuba kwani n'abakwani ngango batayi karibu abageni no cyari sedenti bagwikarasa abakaripse gutie tent bagikarasa kurwa mukwana ni kurwa bono tukakora ni no gende tonya kumorraga ngakia kumanu ngao kwana komo maite ndiro kuligereria moto yo kiona ya guska wakuongea sikuona akiongea na mtu moyo kwa elire bwa matanga kama ndo elire bwa matanga walichomoka hawakukusha wakachomoka wakaenda akiwa mwari sairi kurwa kwa next time wana mwako huo ikabulia maswali na kitokora ukibona tu ari decide sisi tunaendelea tuna safari bado tumaite bona tu aringi gukora kende mwako no maite na aringa wenga from there before na inga wenga ni nyomire na nyomire ari na mweresete nyuma yane paka una yikirite una yaptogete ngibona na aringa wenga bageni mbakore na byo chance bache so aku kwa na shughuli mwana ulinachi okwana naye kera bona alikuwa nyora libagalia kwa mara mwana uliga nkwandiretia hapo seke butu akwa ni ai mambo mami hivyo tu hata ya kubaki vile hata wakungosha matanga ishe nakaenda wakaenda akatoka na wakaenda akiwa tu kera lero ga hawo litkeri ngitokora bono maite kinti kingi yangosa usiona sasa hiyo kitu ni baya abantu abana kibono bashe kandi bono era abalinde gushimutunga kibono kwanye kiabere igo no mwibulio zira kiabere what about injengi ze ndayaku ngikira mbere aya uso mwana onara akwa ngikira usera arakwa uso yonde nera arakwa ngikira hapana hapo ndio sasa mambo ilifika ikakuwa wasi tiatote nini oboirio bomo ono oboirio omo wikabute no bonde bogenderere bono rinde tuikarasa no mugaka kama teibone sikire itabidi ujike kamwe tokore bono turara kura nangu n'abantu aba bono naye kwarorire bijya buna yabire akupinga akantebirinde bono nsawa ikaya nakikyagera mwacha rero turushore tirichombe wakanire chombe bo bono ekeuzingo bwatigere ng'ombe njiri gwakano tiri tinde zitarahirana ngagingwa chiko manye story iyo mtu aboreti abagaka bagaka bagateba ng'ombe njiri gwakano kabiri kere ng'ombe chitaka no kabiri bono rindi tukaburi na kire ntokora njiri gwakano kabiri bono rindi mugaka unganjire ngo ngakanira ari chombe kwa nari ndikomenya ninje mirere na nje bono ndochinga na nje bana ni mbwate bana ni mbwate bona ndandite yongo chibono nje nagoteire buhoy na kire ndingokora bono anjire ngo akanari na kitokora ngente kiansibira sama tukamange no nje timbwatio bore mundu kwa yani tindi go feel comfortable na kiranda sawa ntwande but for now I'm free because bon trochi kia very hobby ni sawa ibori na sia mati me I'm free for now ese mwana uli na wakararia ngakibona ko mu county mwana bono gusoma tere na sabanyanari mwana nero bwata machivu kiriara decide gukora ikina kintu toko bwati bunawe iguchi nchena ganeti komenya na barabu batyo maboga konga bono si kupenda ngokora ngo vinto ngo chibibia konga vinto bia onchoka nilitaka kuishi na wao lakini mambo ikakuwa ngumu bono tindio wase chinga kichi talibo bisati gatogenda ko babantu gatogenda ko ba ke boiri buragendera ko ba iguru yo mwana mimi ni amoke taendelea tu kusalimiana kama watu wa kawaida okay noga neto korega sia oyo bosoni ningende to korega sia ni bosoni ngakinga ske bintu kibyo kora maybe sonandi chianga chia baswati sonandi chianga chia basacha ngusonandi bitamba birubo ngusonandi chiruskava nini chi nini na chichukwa ngusonandi bitamba bidirisha Nairobi okokorega Nairobi okokorega on the ones by the way they support ha as biashara bia bio gosona you know you can be interested ko sone ruchianga
anya kubwata none kegeni utagete osonero none bitenge ne bintu bine bino bagukora gitalo nabo bakundi at the end of the day kubekande none namba ya musacho ega tinte kubeka yao wachi tinte bona tiambike musacho na mukurigie husband ya at least baku support his business yeah tafurahia bia bona bia bona cool resire mugano ego chagocha story ya yo bugima oiga bono mugako enero tuli nera uyore ta chiomberit ko ya rero asenke nero iga uri nande ori ngumutangania ali school otete kuchakira karibu sana mbia muno muraria asoko nande baide nero ndigeti singa nchabirika ku watch story chito ko iga sensemo ya Gusii Voice karibu sana. Thank you very much muraria Mr. Brian. Asoko ngalia ni ase radio ya the Gusii Voice. Yes. Iyo abagusia bange banjite mono ko tegera na kurigireria megani ri gwakorera sense ya Gusii ngima. Thank you. Nabo igoro ntugene tenga banyoro basemi ubongi unyatari basemi ubuna nyorete na re gucha ga nkurigi go senkuri. Nabo ndi no mogoko munene kugera nabo najite nganyomo muswati oyu goso murugi oyu oyone okoro cross lakini ngachinga ngasa jeta akanyomwa mbu ajite bugasinya by the way rosi kwa mwacha geto bwancha ni mole sukuru form 1 actually kare form 1 onde form ino bono na utu agenda to mubu mpaka nonyena bari mu nabo bamaite but I was doing a very genuine thing. Anyana mangana ya masomo I was doing best at school. Igonga mangana ya yobosani yako bakando na masomo abakando. Go ntwale guchanganya binde. Rosi ngwacha kwa mwana. Yes, kero na kule form 4 na mwere konyoro bulito. Kongo ende college oyiboire. Ono ngai kule college yane nganyore gasi ngakore gasi mpaka nande gachika ikasi ya gitega ekabona yasaleka. Point neringa ukamutika no mwana ingamutigire michando lakini unyure ngana matebeti ngaki aye nje I will be responsible whatever circumstances you will undergo. So you go no nyana mutige tetange tu atige ntasobo we na mutige ta singi njoko and for further studies ngwa kumuteiti ngende skuru ngoja kuira nanda stay put I'll come for you nabona ya kumutebiwa lakini umetaba isiko kubatebiwa mbakunyara kwigera mangana yo musacha tuasira ninere nje na musireri ochiro nyomiru nje na jina nyuma ona ndeye side ya usenjo na rese ya yes tunakikwachi kwa nyuma nje bona na jina nyuma senyo na nyore nyomiru bona nje ngoche kwada renge ko ndese njina ochenga kandi brand B ina ko gendera nero lakini umuntu na jitenga nyomo kabire na jitenga lia singa ya bwato bakoro bungi egora njira tuyura amenye no mukungu o trusted mumenyenere miaka no ine tato atari gote binga na bwato mwana so babyarite muntu konyoro mwana tari magoso muntu nabo konyoro mwana by chance ose by mistake lakini okara gukwanite kimaene nabo no muntu uri nera kumusubira kwa mwa that freedom nero twara fetu uja sole ngakia mangana muntu yakontebi abara yekene wachi kwa nyomo mukungu unfortunately abwato mwana nyoletera kintashibiko kwele tajiti kongereza after a while kerona biara bana be naija kongereza ngumete nanda taiga ngereza esimi yage tutole mesa iga ngeyo ngino mutenge ndiko chakuyo mwana bona neka kumwe ki mwana oyo noyo gocha kobosomera bone ga bono gosene noyo ne ndia gocha korora bosuko kontenga ya mate na nyore to mwana bono matenga sinyo ndo mutenga mutei soke tiwo mwana agacha ga so school ndamasomye primary agakora akaita matem akaenda ngamuliri bakanyambalia boys agasomora agakora form 4 but ndia gocha gokorera naligaciane yaerete keregaciane era ngamateye tutokore tokwenda nga singinjo ntukunyara komenya town ya tutobwatika stokora so toka njenga jengera akataba kunyara sustain ubugima bwanga nje iyo ndona korte na bugurite bagi yane ni chianga ibiro sisa to chircha mobere ngasoka ngamatenye na jire ngamutiga nyumba kere intact yotaringa igona taringa na mutamete senginjo nate onye mutama kango sina onete kusile bintu bya renge nyombo bya kare byane na bwate that freedom yoko byone nsoke lakini kamutige nyomba kere intact kere intact ekero naga jitu na nyoto mutto endenga tata koendeka so ngachenga ngabera ango mwaka nenusu ngali contacts charosi ne rosi nero onde ya nonye kinde bwono bugimo bwango ngire nje Nairobi ande tokabanguna tu abangete tokomera nere
ikarutumira nere toka uringa mwerese michando ya nena kangirese michando ya nena mutende tutasera ntago sereti mutu atikanite by mistake nege tokiaga na mutiga na singi na ruchenga nisa kugenda nena mutenga beranka mba ujikuwa na baswatu wa mindu ingara the best thing kumute ande nyina mutigenda bere say no but everything you need from me I will be responsible lakini ndo kugenda kwa baswatu na buguno na bugo chukwa bagoka agakora igaro chinga ngo mungina ande bona gachia kabwa ngaka kanyamndo nera kamukurubani bona kerabu kimubwasinya ntumera na keratumera na batua ate abatu nyomane batareka uso kunyomana yes e family ya o kwatika Mombasa ngwati kone consider kone ngwati okay na ya consider te ngatema kubaita lakini nganyoranga bado muswati ekora even my mom lost 2019 endo kana kolta atuku the initiative ngamate my mom osirire endo korale ndanga bacho kurunga batinde kengina koro the worst thing muswati ya korte injina mutumete chibesa I send her 6,000 kamte can use that one as a fare ochenga otinde kumungina rosi yo manyinga rosi no akorte no are enda korte dibaga goja na abana bakanga agacha na abana akababisa bosonga ari kasi nyane pakatega roro agacha bweka kara igitana mu gotinga kibone kara wacha bweka iga ngiya abana bale yendande betingeringa abana mbono tete kubarora. So that's the thing she told me. Nja took it his because ina tete mangana mata ambi ona era ekara jidi nacha kita bose gase giga lakini abantu bakamate we ngo sura yako era muntu nara osere tukurwa ndetayo bono turoje nayo wese because uroje watebi unyoko sirire wachira abika abana ngaigwatiga bona je tinje tiko boda boge mabua na onye onyor to musajo ndaka munyoma tinje tiko bwatiria mono because na igeta sekete maito muntu musaja kuma tenga no tiketa banta sekete na igeta sekete ngo mutumira chibesa tutabena upkeep so ekero finally kana ko mwakire sintari ko bogori simi akuri resimi ana iga yarera oyetiga guchiabu bona ngamenya this person communication ya nere tayeta geti. So gento na korete I took some money from my pocket ngamutumira tu M-Pesa. Still that's one way you got to your reactions share was thank you can be able to know from there. Still taje to communicate keni and they thank you very much na nyore report watuma osante binga ki report yeye watuma yaikire osante ngaki ebe watuma tinanye tagete ina na alivasi ro jesi miao. She never did that. So njenga gendero bwo mabwana tuachire tuamentera abana babere nabondo jenga bona kero muswati uyo nabona rojenga none familia ekora none familia ete matanga. Okay. Yeah. So ntotara chiko proceed so far right now. Yes. No matter where about ya bana I know them. Ekora some days back indira ndangereti kinoko ndangalia ndangereti kwanza atara ndangirie ekera matanga yaba it seems there's somebody akomofidia manganarenga banya komisi avuchi batari komisi ekera matanga yaba kaiga I think I took the initiative yo officiate matanga yu karatu akora matanga yu I had a ring one of the night in Nairobi rosi no arenga mwana my son kungage me on the dad I'm Nairobi inchira ande gocha Nairobi ngo ke stage you come and pick me. So gaenda ngamubori are you sure who gave you my number ni report your number kwa simu ya mama hata nilijaribu kuminterview how did you came to know that I'm the one because kuna tiza bana barenga bake nabona mwana ule standard 7 n'umuntu munene ule machua akandabi simiye ase simi ya mama igo siviri T which means that's Thomas so that boy is very clever he got that number ngomubori okay ingi mama mnate kuna geresimi akaniambia mtoto hata kuna siku ulipiga simu mama akatuambia hataki kusikia za stories zako wako mtawa that's good so how comes that you have come me I wanted to see you so nikakaribisha mtoto in fact I went to the town
Nairobi. Nikamchukua mtoto tukakuja kwa nyumba. Nikapigia Rose simu nikamwambia my son Zach he has come back. Rose kasirika because he read from the word go. Alikuwa anamwambia anyway, ujue mimi ndio nilikuwa bibi wa kwanza hapo. Bwana. So erena amo prepared in advance na ande na manyete. Yeah, wewe kama unakuja, wewe wa pili. Kuja tu. Hakuna shida. Okay. So when the boy came akakuja nikamwambia nitakuja nyumbani tarehe 10 for this function now. So kijana nikamwambia akarara siku 2, nikamwamuza na mtoto wangu msichana, nikawaweka gari nikamwambia nenda nyumbani. Nikapigia mama yao simu nikamwambia ngoja watoto stage wanaku. So from there I took the abana mbabwata simu. Mbabwata simu lakini mbabwata simu card. Na hata makukuwa nanginanga ki before toto batarachaka na bolti nginanga ki nonyale ko ngabana abungwa na baro ngakimugenda tembu ya mure abana mbuya bare akonte yemba ana mbuya bare ngamete ninyale kukwana na Zaka akaniambia mtoto ametoka kidogo. Ile kitu nilimuuliza mangana yo ande naike maana na ile kitu aliniuliza mangana yo kombori ngiyekero kombori ngamete no I have a listen, that's why I'm asking you that's such a quick one kombori so me ngamete nimpate listen because oyo ande byo soka bono ya no onde nerega. Now can you talk to him so that you will be aware that no arega na nje kana mwana esimia kwa nera moti Zach uko Nairobi. Akaanza kumwongelesha nikamwambia anyway usiongee maneno mengi kwa mtoto, just huyo mtoto nikimwangalia naona kama ko depressed in one way or the other. Let us give him time. Mtoto atulie, hata kama ni kukuja kumuuliza maswali umuulize baadaye. Okay. You see now? So me I took that initiative, nikapokea mtoto vizuri tena nikamtuma nyumbani. Akakuja step mother wake akampokea na huyo mtoto wake akawapokea vizuri. Actually wakakarara siku moja, siku ya pili huyo mtoto akaniambia, akanipigia simu akaniambia daddy niko na mkutano online wa shule. Nilikuwa nataka bundles kwa simu. Lakini ukumbuke huyo mtoto akikuja alikuwa na simu lakini haina sim card. So I took that initiative ngabaira ini ya mwana abata safari komwibere ngabata hivi it is not fair abana moenda njera igo bila communication. Lazima hata mwenye anaenda kuwapokea ajue mmefika wapi. So nikawapatia sim card moja. Nikaweka kwa simu wakaenda. Huyo kijana vile alala siku ya pili aliniambia kuna mkutano, nikamwambia ile kitu utafanya, nikamuuliza ile swali nilimuuliza, ni mkutano gani unaweza kuwa nayo, this is an holiday. Wewe mtoto wa standard 7. Walimu sasa wako shule, watoto wako shule. So akaniambia kuna mkutano, but nilijiuliza mazwali pia. Rosi aliniuliza hii maneno si mzuri. Hebu jaribu kufikiria hiyo maneno. Si sawa. So mimi nikamwambia anyway, amesema anataka bundles ya kuongea na walimu na wanafunzi wenzake. Mtoto alikuwa akienda kuongea na simu anaenda bedroom. Hata akipigiwa simu anasema mimi niko kwa bedroom yangu, hakuna mtu hapa. So mamake alisikia akiongea hivyo. Akaambia hapa kuna kitu inaendelea. Nikamwambia mamake, wewe huyo mtoto kuna kitu inaendelea hapo. Maambiwa kimoko ande kanisa, limoko ande kanisa. Esimi yonye gache. Na in case of anything, if she want to speak to his mom, atumie hiyo simu yako. So that ukue free na kila mtu akue free, ajue ni nini anaongea, because hatutaki tulete uadui kuficha maneno hivi alafu baadaye nikuja kusikia. So that boy vile aliamuka that day, mamaka alienda kuchukua mchanga Magena. Akatigo mwana ulia akasoka ndera akatabatiana anda kulisi emboli kuraiga ngochande. Akasoka kaikabwa sasa tapata ukulisi emboli akaiko akatabatiana atimbuka ngende maate. Akasoka kwa desi myuko kama neno. Which means kulikuwa na communication ilikuwa inaendelea kati yake na mamake. Unajua that boy went disappeared. Paka leo.
mpaka leo, lakini ako na mamake. No, it's okay. Yeah. That's a story maybe we'll talk for another day. Sure. Bono lero twikira iga Yeah. nchugo ja koruption. Engo Yeah. cyangwa komenya na Rose airani ya kabiri bakomanya abana bagere. Kwa maitenga na kaniri jim. Yes. I was aware. Na ine nabona muboliti na ane nabona mama mwabo kwanza atarasira. Na temete ngati kwana na barabu in details. Bagante binga nonye barega iga. Imbali buya mono bugimambuli igo buna. Bugimambuli buya igo buna bakagerete. Ose buna Rosi akagerete. Ono karutu amenyenere mungina gante bya egento kokora musubati ono yole ke kurukare jidne tiko mo decide na to kunya go decide mundu mwete era na ro manyete kara tebe ngabwa sare no arenge no are comfortable sembu wa bware comfortable na ro akoreki ora decide where to be. Okay na inche nkamanyanga egente kenene ngokora no gokwa na baibuli bae nkabatebyo maeterende nebete kire umuntu ngonyene chiombe wakaniru chiombe lakini nende to kunyara waka na chiombe ali ase gwasoge tanga ni munye kwarwere chiombe so ngabatebinje litukonda abetiari nintebye abantu gabo bachiche ekero bachichire niche to discuss egendekyo naende onyeke komine ngane chiombe nguchiwakana I want to follow the legal procedure ya serikali. Tinta kitinga kana chiombe ngo kuchagwa kana chiombe arabu muntu ndamanyo ko chakuru mete mate bengo mate na nyomete gabunje na takante kukana mate na beko nyara kana nginjente bengo mate no musani boyo kwarenge bono no chombe chiko zini chubo sani yongwa chigwa ligero lya so ngwa no mete na Rose wakana ire chiombe aseke gusiku mate ino litinge ne litinge exactly ngwa chigwa kesabunga tingo nyara komenya litinge kamete ne litinge ntara litara ba confirm binga mukani yeah yes. So egakera ngabanga buna nabangire iga tubachire iga naende amaene nabo twarentira bari batenete chinyangi chiegekoro bakubwatiri chikonga na egitari gento twakorekere getangani abantu bakore ebintu ebinge na gento ngeyo gegosinya abantu kuba begete metua mo bago share the ideas. Okay. Yes. Amatanga nachi aba iga ayo madanilo. Yes. Family yacha. Yes. Yes. How did you find that day? It was a very difficult day, but as a man of God, nilijichaza, nilichipa nguvu nikasema at all siwezi kosa kwenda huko because I believe in myself and also I trust in God. So kabisa inje ndo mochege wona bana temerete ngaemelio bochege obulende lakini nyasaye nene no ibo kumia nabona akurita matanga ibuna yarete igenjira getere fani lakini akaera. Yes. Netokenge kenero kwa politi maswali no I have to do something right. No. From there before we had planned. Otherwise no negente kino yajita ko base matanga ya areiga konye tuwake bangire before matanga yakoreki abe so ikinege ntukia lenge in prepared na ende ngabatebi yende kino nyamatanga abere ndurgo geteneni lazima to follow the legal procedure na ende togendere muna rizikonya tu abangire to gocha gukora mangana ayo. Yes. Litkulia lero ekero kwa decide gocha gaiga ose ko chakobeke function yiga. Yeah. Nkwande tinga karange namba ya Andrew Match. Yeah. Ngimwa kwa netene umuraria Andrew Match asenge ncho nkoranga chinga kichinyinge ase bipindi biga nero ko associated n'ebintu biga na ende nero ngamuna nero muno gari go mugusi asamangana munaya yegekoro. That's why I decided to go liuko ese namba ya nayo kabo monto muya asenge nja no murario otaliko bapaya sinonde bwenzi ukange namba ya ukante mukwana kana mukwana leta tukakwana tukabanga tukaiwana tukaikaranza tukalie ngangura nere tukanyora lichiwe akante the legal procedure antakire go bwatia mpaka ngere mangana. Right. Lero kwa chire gaiga asenke iga lakini bado ngombe chire ira nani. Yeah. Ngikwa realize ile say ground iga nimanye tenga ngombe chire ira nagaria ngagerete gente ketari ngani gaiga ya chakere toka we follow the legal procedure. This is legal procedure, it means serikali na very involved. So we seek the
the jurisdiction yaria so muswati yu amnyumire omugambi ugaria agatoa direction na ina na mubuti ngaki do I stop with my process yoko juwakane dawa and there's no problem so long as I am aware that you have come to my office and you have booked this report. So and agenda yoko mangana yonsi ipi ditukoni chemba chiki ga muchemoiche dituke ribangire na ndentu akonteno mo ga komache na yabo ngo kote bindi dituke ngi tuko kirikale so that you can reach there in good number so that you feel the views from different people, you got them and get the solution. That's why another thing and again they take up officially on here so that because naboko nyorekana no muntu narongere some threats from the other side on the binga tinguko no mwako my thing to get the kote bi moralineke under the blue sky. I believe that God is the king of the kings. Erenero bwato ogima bwo muntu litukoria ko meaning atuliko yana na liota yana lakini mangana mwanya bantu I don't believe in that. On that say yes sir, then aro ko threats crossa of course okay njemu taramfesi lakini na musajo ina agrito munno yo no kurgrosinga nga musajo ita gukura 1 year stingo manya erenero manyete akara because nyina amogoserete igata kire confess and ebinga ki umaete no ngoserete onyoko na ta kunyara college. There's a different way yo konkera. We have many ways yo kwekero muntu akera bwata mangana mnai. Yes, the day of today is an excited day. Nimefurahia narorenga no nyina bantu bo muchoyo bero konyina baro chungu mwana ona amakosa arenga asa arengi. They have appreciated me na nde bangiro koboko bante biri igento kira kingigere tengiringa ki umuntu na koboko ngamanya na nyarebe onye murembe to yogabu mbosa so igento ndatebi no nyina abantu bari batoligerete kuru chinse munyi chinse bogima bondo bwenzi iboboko chaka from zero na amasikani negento kiengencho asomanyete osaso nyomete iga abantu bonsi tigatosikane osikomoke omokasi komone no monene asikomoke. Yes, mwana naro kararia James mwana oiga ngakiumba ngita mangana aye nange sofa ne no amenye naye bano no kararia after kora form 4. Okay, akiuko na muraria njomo yatingo nyago decide muntu genta kunacho onu muntu na kini kurwa rengo mwana moke mpaka chinga kekere bono iga tingo manyaro ngakierweta makokana lakini ga kaine tu akoro mwana uye keraje te gagate batenga ngo gendar sobo nainde ngatema komwebereria lakini okoranga na babe abete tantaness in one way or the other lakini okoboko ayaga aria ngetimbo at problem erabueka litukerie kero lireike na boruwe nainde lichiburi araru emini nga ari rukuru enkoro ya eme nje nabongo tenenere kigambiro na nabo nunje no muntu bukubwatira ichiko igo ninsikirete lichiko na lichiko lidikira antebi yise ko bobo I'll follow that one, I respect that one. okay Nje timbu atibo bondo bwenzi omwana na bara goteiga goteibo bera lakini nda senginjo omwana no mwana tarangainia naboko ba misread no muntu ndo gotebunga koraiga unabona ke tura tuke ka ikyo isa na beko nyara kanata benga njini chombe chia nanta gete no mwana one obuji mete mbia na ko boss bobionsi ni bago sambe kemo kara tebe na bantu baya kutigara barbo me I have no problem nja bantu bana nimbo bwat. Yes, what hanga bano kwa kwa robo sibole yes, no you paid your dowry yeah, siboiri bano mukago mubwata hanani mubwata rari. That's why nari getigente tuwa gekabwati omukondo uri otakire bweke gusiye bwege tamatuni kerige koro. are you ready to protect your wife Rose zengwa yetegera na kwa no muntu gusigete sana? Yes, ikora matayi se clip ndo amatebi omunno naro siringo anjete naende masikani ari kuangoro gitukuru kare yonte gitogendere kunyaorokia kurubono kogenderera nande gente kenene ndagusabire otwaro bwanchano bucha sabantu bonsi nonye kimaete ngamechi maburu nande njana kuburu nona abantu bakong'ina abantu bande stick by your words tosa kubatia mangana ya abantu bande yeah oise kubatia mangana ao you will go a long way
na nje timbwate mang'ana no manyete na nde ngosaba Nyasaye ndete guturinda na abana bwatoire togendere n'ubugima Nyasaye nero ukuru ubugima na ndi nero kurinda abantu bae. Ningwatigara Nyasaye tumara na itikerinde. Thank you very much Maria. Mbia muno muraria na gwakire ng'ambia muno na ndege ndike tari njibwe kana gachaka abantu na bange bage tukorete na ne mbaro bara magoso imbe tumetinga na magoso ime lakini abali bago chakulie egenteke na bara rolenga kindo chegenteke na biko nyareka na gekoreke igo bali bande bara magoso ime na konyenda magoso ime na ni ngo batainga karibu follow the legal procedure munyora basubai tubino kiarari asi yobo son Nairobi. Yes. About you. Inche gasi yane ngora korande gasi yobo kyateka na bongora na ne korande gasi ya rental management na ndini mbwate security company iyo korokunga trop security igo no nyina yo murari kore go muntu tagete abasikari na bongo gotire namba yane namba yane ere 07 40 771 731 Marieta Nengoro Thomas Angwenyi Ondari. Abo ntomere post ina bongo share. Thank you very much. I appreciate. Tenje mbra jire so bonge te tomera ritke lirinde tuchigokora moyego. Mbia muno munaria. Karibu sana. Mbia muno asa Marieta la mekete nanguru pinyondo yo mwabarosi. Lero ndobwate nyangi yoko yenyomo ya kati ya rosi na oyo mindo ndari. Oromo koyo ido lero bale da chombe. Mune family ndo wajipokea. Nale to dare ngambia muno. Tuakore process ya jire successful ya irira so boronge. Tore sangwe gore ma enyange entangani akiarenge gochagocha. Enyange entangani ya bwate obututu kanu miaka ya jire bagatigana no mwaka mutamu mwaka barenge nero na mwaka nere lakini batiganete uno mondo monene akamwa koganira no bogi mujire bo aye gwetani miaka 10 nyora ba mendra bananga babere lakini nde family ngoro ntwagambite nero ntore in agreement inga bairanirigwe ni beri bakorete ndoki ni beri bato ete so mune family ntare kugenda kugambana barabo egere to finalize amangana yega to kuendelea to gusabira abaiga bugi bogo yobuya also family in agreement ni family more contented koirani ni we have no problem ndugu ati mujanda koirani tore kwan turugambira barabo torenga kito korenge to kito korenga ni amangana yega egere to korana na barabo asobuya ndakere no bwama tete to bwama te borobura ngondo yoko okonere yonde ali awo just Thomas yora teni bolikore Thomas na mudebya gendere komenya na maskani ari n'abandi komenya sisa ya mindo egere bagendere gukini abana bari na ndiye bwama te burito bwate na Thomas bagendere ko boro kyo te muswate mindo na mudiyare ndo nyomo yae agendere ko akini abana bari ya bwate na ndiye ba accept na uamuzi eri abana bari bande barakore mwana uriyo karari arakore mwana katigare tari se family ngoro ba accept it suli umwana uri amuyenga no akobera ari we accept amwengo jare ga we accept so babe tayari in case umwana utakanga tiga irane na barabu bamu itabire. What do you expect como koirani ya kyo? What do we expect? Oko iwana to expect tu ngogamba to gochi kugamba tari kagara kuna garama ambaye iri garama jiri chi baada ya kijinga kijiri mate jengo kwa ngombe yari ko rupake 5,000 na boni ngombe ko ko rubu ne rubu 20 rubu 30 so we'll talk kiniko tinga Ndekere motu ale ko igwana ko ugente kana to tuaro ko igwana koronge jamana kabisa. Thank you so much as well babere wa Kombwati. Until next time, Chimak 19 Koroko.